Vlogovi, skečevi, svega tu ima. Bake, bake, bake. Dođi na vrati kad bake snima. Bake, bake, bake. Hoću da čujem glas osim bake. Bake. Nebitno ko si, dobro došao si, brate. Lijep pozdrav ekipa, u današnjem videu ćemo da pravimo najveću slamku na svijetu. Ali prije samog videa zamolio da ostavite like na ovaj video i da se pretplatite moj kanal kako već niste. Idemo na ovom videu probati zakucati 5000 lajkova, tako da ako vam nije mrsko jednostavno siđite dole iz full screena, malo scrollajte i kliknite taj like button. Veliki pozdrav za Stepana Ladića koji me zapratite na Instagramu. I ukoliko želite pozdrav, zapratite me na Instagram, da ću vas nekoga odabrati i pozdraviti ga u idućem videu. Da, kupio sam jedno pakovanje ovih slamčica, slamki. Uglavnom, u ovom pakovanju dođe preko 100 komada. Mi ćemo da ispajamo ovom trakom i probat ćemo da napravimo najveću slamku na svijetu. Da, sada ćemo da spajamo ove slamke, tu će potrebati. Prokleti avion. 2 days later. 2000 years later. Ja se nalazim na vrhu, kulaša je ovdje, kraj slamčice je ovdje. Uzimamo slamčice i pokušat ćemo da popijemo malo ovog vode dole. Oh my god! Ok ekipa, to je bilo to što se tiče ovog videa. Uspjeli smo da napravimo najveću slamku na svijetu. Uglavnom, ukoliko ste uživali u ovom videu, opalite like. Meni su bukvalno pluća otišla koliko sam morao da dubam.